फाटले 14 वर्सां सावन सिकेरी दर्यावेळेर येवन मुंगरिल्ले रिव्हर प्रिन्सेसीचो अजूनय 40% भाग उदकापान आसा। सरकारान हे बोटीचो परत अंडर वॉटर सर्वे करचो म्हूण मायकल लोबोन मागला। बोटीचे उरिल्ले कावल काडपाचो वावर अरिहंतान सध्या परत सुरू केला। पुराय कावल काडून जाले म्हूण रिपोर्ट आयले उपरांतूच अरिहंताक उरिल्ले पैसे दिवचे म्हूण मायकलान मागला। बोटीचे अर्ध्या वयर कावल काडून अरिहंतान हे पयलींच विकला। वो कॉन्ट्रॅक्ट अरिहंत शिप ब्रेकर्स हांकां मेवलो। तेंच्यांनी रिवर प्रिन्सेस काढली आणि एक अंडर वॉटर सर्वे केली आणि एक रिपोर्ट दिलो की रिवर प्रिन्सेस काढली म्हणून। 100 crores was to be paid to Arihant ship breakers, but when the government conducted an underwater survey by NIO, they said that 40% of the hull of the ship, hull asta ponak shipacho to tingaच ha म्हणून। That means nearly 35% of the ship is there only under the water. The letter given by Arihant and the report conducted by underwater survey of the Arihantan je konak sanglele report कर was a fraud. The same contract was given to Arihant only to remove the remaining wreckage as per the earlier contract. आणि हांव माझो डिमांड हा की वो चेक करचो की वो काढला वा ना तो अनेकदा सर्वे जावची, बिकॉज फायनली इट इज आवर मनी। 100 crores इज अ बिग सम ऑफ मनी। देवू चोडणकारान मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावेल्यान आता सोशल मिडियातूय 2 गट जाल्यात। सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीचाक हात घालता म्हण एक ग्रुप इतले दीस जाले आवाज काडटा। आता सोशल मिडिया नॉट अ फोरम फॉर हेट्रेड म्हणून दुसरो ग्रुप जाला। हो गट म्हणटा सोशल मिडियाचेर सामाजिक धर्मीक भावनाक हात घालपी पोस्ट नाकात। एक ग्रुप सरकार आड उलयता, आता नवो गट तांचे आड आर्ग्युमेंट घालता। So we have told the police that try to remove the stigma that comes with this action. Now they have all understood how politically motivated this whole case is, and I am sure Devu Chodankar will get justice from the DGP and the DIG. सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीचाक हात घालता म्हूण हो जालो एक सोशल ग्रुपाचो आर्ग्युमेंट। आता सोशल मिडिया नॉट फॉर फोरम ऑफ हेट्रेड म्हूण दुसरो ग्रुप वयर सरला, ताचे आर्ग्युमेंट पळयात। There are several people who are affected by the posts on the Facebook itself, who are worried, concerned, emotionally and psychologically disturbed, who also contact me for advice, guidance and help. There are some people, and we have seen these cases happening in Goa itself, where fake IDs of young youth have been created with malafide intent and with very, very painful content on the Facebook pages. And we will be keeping an eye out for content that spreads hatred, that spreads divisiveness in the Goan community. And we now as a forum will take legal action against all posts, all comments that will come out on the Facebook, on the Goan social forums that try to create a sense of communal tension that works against the secular fabric of the state. मुख्यमंत्री म्हणतात देऊ प्रकरणात काँग्रेस फक्त राजकारण करता। Government has no role to play in the full episode because government was not the complainant. काँग्रेसचे जे नेते हांगा बडबडटा तांच्यांनी पयलीं आपल्या कर्नाटकाच्या हाका I do know that some people normally don't realize the seriousness of what they say. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वागातोरच्या प्लॉटाचेर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान सुरू केल्ली सगळीं बांदकामां बंद करपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान दिला। CRZ कायदे मोडून हे काम चल्लां म्हूण NGTन हो आदेश दिलो। वागातोर प्लॉटाचेर तात्पुरती सुरू आशिल्लीं कामां सुद्दां बंद करून लँड सर्वे संचालकाक 3 सप्तकां भितर सर्वे आनी इन्स्पेक्शन करपाक सांगला। हो रिपोर्ट 6 सप्तकां भितर दिवचो पडटलो। तो मेरेन सगळे तरेची बांदकामां बंद दवरची म्हूण ट्रिब्युनलान सांगला। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।